Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Of course, namuntlha ta khayela hi Ben Mayengani na Mr Post hi ti-event tikulu leti nga ku teni. So mhaka leyi previously a hi vulavule hi yona kahle kahle. So a hi ngheni ka YouTube studio ya mina la na mi kombisa ku previously a hi vulavule hi yo kwini, a hi secheni magayisa. Ya a hi vulavule hi swona swilo leswi mara mina la a no ho vutisa question hi swona video leyi nga helika ku straight leyi. Laha ni fika ni kombisa ku i nga ku ta jikajikiwa hi tshuka ni nga kombisa ku ri Giyani Refill Up versus Caralonge ma guys. Ya laha a swi kombela ku Giyani Refill Up a ya ha tsekatseka, se a ni nga se za ni yi update kahle mhaka leyi. So namuntlha it's actually an update ma ni kuma yena, but update ya kona it's more like promotion ya those events ma vona yena. Yeah, so hi swona ka hina Vatsonga ti-main men ku ta ku ri Ben Mayengani na Mr Post, right? So loko hi ve karhi hi langutisa ka event ya le Giyani Stadium, of course main man ya hina ka Vatsonga ku ta ku ri Ben Mayengani, right? Ivi hi langutisa ka leyin'wana event ya le Caralonge, main man ya hina hala ku ta ku ri Mr Post, ku hi le ka Vatsonga. So since I'm promoting the event on Zentankulweni la, ni ta ni kha ni mi vutisa ku hi yini event leyi mi nga ta mi kha mi attenda n'wina. Mi ta mi ri karhi mi attenda a Giyani Refill Up Stadium la main man ya hina hi nga ta va kha hi support ku nga Ben Mayengani, or mi ta va mi ri karhi mi attenda a Caralonge la main man ya kona ku nga ta ku ri Mr Post ku vanhu lava i driver. So commentani laha hansi ku mi ta mi kha mi ya kwini ka event ya kona. Like okay, even if I'm ta tsakela ku ya a mi ta ya kwini, a mi ta ya Giyani mi ya support Ben Mayengani, or a mi ta ya a Caralonge mi ya support Mr Post. I suck.